umphakathi wala emfangeni namphakathi wokubona le video cha abafundi laba bona amaphara unkulunkulu ubusise ngoba ngathi neza wethelala ngaphandle kodwa ke bani manje bethi abangazungithatha bangetha class 7 uyaza umnikazi othe angiwashe class 7 lindi video ubonke yabo ukwaziwa nje abantu efonini for bekubona eduze live ube injabulo kuyisibusiso lokho ufuna kuhle wasikiki oh ngavele ngamnika hey ngavele ngamnika oh ngavele ngamnika uthando umhlathi kan ngoba intoni bizinsizwa hey wenzani ayapha amaphoyisa makhatani yapi ngoba intoni bizinsizwa hey wenzani hey ayapha amaphoyisa hey wemhlathi kanyo ngoba intoni bizinsizwa hey wenzani uwasapha amaphoyisa awuthi uphathi ngabe njani emakhaya ngakini uyangizwa mthini wenzizwa uphathi ngabe njani emakhaya ngakini aya usalambile wosana uphathi ngabe njani emakhaya ngakini wenzizwa uphathi ngabe njani emakhaya ngakini wenzizwa uphathi ngabe njani emakhaya ngakini Dikuzakatela manje. Hey emakhaya ngakini. Hey emakhaya ngakini. Uphathi ngabe njani emakhaya. Hey emakhaya ngakini. Hey emakhaya ngakini. Ngisacela intombi ezivunule ezingene ngaphakathi. Usasho kamnandi phela hey emakhaya ngakini basibizile thina awuyenele mama basibiza thina sasabela awuyenele mama umfana wathenga imbuzi uyogqoka imbuzi siyengomeni la sekhona bala wenziza uphathi inkabe njani emakhaya ngakini ngikuzakatela manje hey emakhaya ngakini hey emakhaya ngakini uphathi inkabe njani emakhaya hey emakhaya ngakini hey emakhaya ngakini awucela inkabe dam 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 uthi ucela ukuvela nimbona dam usham khona ko hawu uzosham khona go 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 this